Yawi ni David, an nagbubukas han mga portahan, han kanan Diyos waray pagka papas nga ginhadian. Talwasa ang mga nabibilanggo ang mga kasisidman. Ang Ginoo madaha iyo. Pagbahasa ti kangan santos nga ebanghelyo, sumalakan San Lucas. An burod Isabel in unom kabulan, ginsugohan Diyos si Gabriel nga anghel ngadto ha Galilea usa nga bungto nga Nazaret an ngaran. May darahiya nga sumat para hinusa nga daraga nga sinayuran na hinlalaki nga ginngangaranan kan Jose nga tuli ni Hadi David. Maria ang ngaran hini nga daraga. Kinadto ang anghel haiya nga nagsiring, maghimaya ka, puno ka hingrasya. Ang Ginoo aada haimo. Dako ang kagupong ni Maria han iginpasabot ang anghel ngan ginpaino-ino niya kung ano ang kahulugan an iya mga pulong. Nagsiring haiya an anghel, ayaw kahadlok, Maria, kay ginpalabikahan Diyos, magbuburod, ngan mag-aanak ka hinlalaki, ngan pagnangaranan mo hiya, nga Jesus. Maghihimo hiya, nga dako, nga pagkatawo, ngan tatawgon, nga anak han gihataasi nga Diyos. Ihimuon han Ginoo nga Diyos, nga hadi hiya, sugad kan David, nga iya ginikanan. Ngan maihimo hiya, nga hadi hakadayunan, an mga tulin ni Jacob. An iya ginhadian, waray katapusan. Hi Maria nagsiring han anghel, uray ngan putli ako, oo na nun man, in kahimo hini. Nagbaton an anghel, makunsad haimo an Espiritu Santo, ngan magpapabilin haimo an gahom han Diyos. Tungod hini, tatawgon nga anak han Diyos, ini nga santos nga bata. Itaa, Isabel, nga imo urupod, bisan kun baw siya, ngan lagas na kaupay yana. Burod na in unom kabulan, kay waray butang nga diri mahihimo ang Diyos. Nagsiring hi Maria, iini ako nga surugoon ang Ginoo. Matuman unta din hiya akon, sumala han imo pulong, ngan binayaan hiya an anghel. An Ebanghelyo, an aton Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo.